Reka nongere mbatere yambo mwese kandi nongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza bano mwese mudukurikiye muri amasaha. Reka nongere mbifurize gukomeza kugira amahoro aturuka kuri Nyagasani data wa twese uri mu ijuru. Ariko kandi ngira ndi icyo ushaka gikorwa munsi nkuko gikorwa mu ijuru data wa twese uri mu ijuru, ariko by'umwihariko gikorwa ku butaka utegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bigendanye n'ibiturika bikomeye cyane bikomeje kumvikana mu matwi y'abakongomani muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero ninjiye muri studio muri amasaha tugeze ku itariki ya 11 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'imboni yacu, muraza kunyemerera tumuhamagare atugezeho amakuru agiye atandukanye by'umwihariko yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mwiriwe neza. Mwiriwe bwana munyamakuru. Nyemerera usuhuze abadukurikiye by'umwihariko abatumva ururimi rw'Ikinyarwanda muri amasaha. Tunawasalimu wote wanayotufuata kwa radio yetu wala kwa mtandao wetu wa Ikigicamunsi. Tunawasalimu nyinyi wote wanayopatikana katika nchi ya maziwa makuu, ile yenyewe wanaita mu Kifransa le pays de l'Est. Tunawasalimu sana tukisema mjambo na muendelee kufuata vipindi vya mtandao wetu na tuendelee kuwa pamoja kwa kupata habari za ufufunuo na habari za kweli kweli zenye tunachunguza na habari za motomoto. Asante sana. Asante sana kabisa. Hanyuma ndagira ngo twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ariko ndagira ngo tugende akantu ku kandi. Nyemerera ubanze usuhuze n'abatumva ururimi rw'Igiswahili bumva ururimi rw'Igifaransa. Nous disons bonjour à tout le monde qui nous écoute ce matin. Voilà, nous sommes dans notre chaîne YouTube où nous vous amenons des informations qui sont fiables, vérifiables. Voilà, on est en RDC où nous travaillons dur pour la recherche des informations. Voilà, on est sur le terrain aujourd'hui. Nous avons préparé de bonnes choses pour vous. Restez connectés, branchez à vos télés ou bien à vos YouTube pour suivre nos informations actualisées. Merci et bonne journée. Merci, nous allons commencer mes journaux. Hanyuma ni munyemerere twinjirane ku makuru akomeye cyane by'umwihariko duhere muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi duhere mu mujyi wa Uvira di. Hanyuma nyemerera utange umucyo aka kanya butuvugana uherereye hehe? Akakanya ubu tuvugana mperereye muri Kivu, iyo bita ngo ni Sud Kivu y'Amajyepfo. Yego, uri muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo utange umucyo ubu tuvugana umujyi wa Uvira. Hari amakuru arimo kuvuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe binjiyemo kandi batangiye gukocorana ku buryo bukomeye n'ingabo z'u Burundi. Bimeze bite aka kanya, amakuru ahagaze gute? Ayo makuru ntabwo ari ukuri. Umujyi wa Uvira uracarimo ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi nabo bita abazalendo, ariko ntabwo M23 cyangwa se AFC yari yagera mu mujyi wa Uvira. Abababwiye ayo makuru bababeshe kabisa, ayo makuru ntabwo ari ukuri. Yego, turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma ndagira ngo twerekeze kandi tugende ibirometero byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru arimo kuvuga ko ahitwa Kaziba harimo kubera imirwano ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu, bikavuga ko harimo kuraswa ibisasu biremereye. Bimeze bite, bihagaze bite? Ndagira ngo naho utange amakuru muri ibi bice. Oya, aho hose haratekanye. Ahitwa Kaziba na mahoro, habyutse neza kugeza aya masaha. Ahitwa Kavumu na mahoro, haratekanye, nta sasu nta n'ibintu bihungabanya umutekano byahageze. Yego, hanyuma ndagira ngo tuve aho ngaho twerekeze mu misozi miremire, ndavuga mu karere ka Minembwe. Ubu tuvugana hari amakuru avuga ko wazarendo zigaruriye agace bita Rwitsankuku. Bimeze bite, bihagaze bite? Oya, Rwitsankuku nta mirwano yahabaye kuva ejo kugeza aya masaha tubabwira. Nta mirwano yabaye mu Rwitsankuku. Uwababwiye nawe ariko mwokagira Imana we yababeshe yabakiriyeho igiti. Nta mirwano iheruka mu Rwitsankuku kuva abazalendo bagiye, baracukiye nka kujya aho bacukiye ku mabere ya banyina.
Yego, hanyuma ndagira ngo kandi nanone twerekeze ahitwa za Rukombe ndetse n'ahitwa za Nyabibuye. Utu duce biravugwa ko haramukiyemo amasasu. Utu duce ubundi duherereye ese ni bande batugenzura? Utwo duce twombi warumbajije tubamwo ba mayimayi na FDLR, abandi babamo ba mayimayi wazalendo n'aba FDLR nibo baba za Rukombe no kuri Nyabibuye, nta banani babayo, nta bandi b'abanyamurenge cyangwa abandi moko babayo. Yego, hanyuma ahangaha aka gace bita Rukombe ni y'umurenge cyangwa se ni ya Minembwe? Rukombe ni nko ku birometero 20 n'umujyi wa Minembwe. Nashobora kugenda amasaha 6 cyangwa se ngo 3. Na amasaha 3 uva Rukombe ugera mu Minembwe cyangwa se aho bita mu Gahwera na amasaha 3. Yego, hanyuma hari agace bita Nyabibuye. Aka gace bita Nyabibuye ko bimeze bite kugira ngo winjire mu Minembwe? Hari ibirometero bingahe? Nyabibuye ni kibirometero reka ngereranye kuva Nyabibuye uja mu Minembwe ni kibirometero ni Kamanyura na Uvira. Kamanyura na Plene. Kamanyura na Plene. Ego niho twobigereranya neza kugira ngo batu bavyumve. Cyangwa se Kamanyura Mutarure gutyo ntabwo ari kure. Naho ni hafi cyane. Yego, ngira ngo murabyumva. Turagaruka ko bita Nyamusaraba. Uyu nguyu afungiwe mu gihugu cy'u Burundi ni nyuma yuko uwo bita Fureko, Colonel Fureko akubiswe inkoni z'akabwana. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho mu kanya gato cyane. Nimunyemerere tubanze dusome ku mazi ubundi tugaruke dutotora aya makuru. Noneho turaza kwibanda by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nyuma yuko wenda ndaza kumubwira ngo cyangwa se ndaza kumusezera, turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru ubundi tunyarukire ahitwa muri teritwari ya Rucuro, mbabwira ngo koma era situation do Rucuro, koma era situation do Gicanga. Ndaza kugenda mbabwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko hariya muri Rucuro, hariya za Gicanga. Murakoze cyane, reka amakuru yacu tuyatangire muri Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko nyakubahwa ndagira ngo utangire ubwira abantu muri aka kanya waba uherereye mu kahe gace? Karere muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Bita Sud Kivu. Yego, hanyuma ndagira ngo utange umucyo. Hari amakuru avuga ko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira abarwanyi ba M23 bahajagajaze kandi barimo kurasa ku buryo bukomeye igisirikare cy'u Burundi ndetse na wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bihagaze bite? Amakuru turimo kumva yaba ari ukuri? Oya, ntabwo ari ukuri. Umujyi wa Uvira ntabwo urafatwa, ntabwo igisirikare cya M23 cyari cyagera mu mujyi wa Uvira. Abababwiye bababeshe vraiment. Umujyi wa Uvira uracyarimo wazalendo FARDC ndetse n'abarundi. Yego, hanyuma namwe mu haturiye hari abaturage bava mu gihugu cy'u Burundi bakambuka bakinjira muri Uvira, abandi baturage b'abakongomani bakinjira mu gihugu cy'u Burundi, mbega barimo gukora urujya n'uruza? Yego, birakogwa uruja n'uruza, birakogwa kabisa mu mujyi wa Uvira. Nta kibazo, ufite ibyangombwa wava Uvira ukaje Bujumbura cyangwa se ukava Bujumbura ukaja Uvira, birakogwa cyane kabisa, nta kibazo gihari. Hanyuma se ubwo bavuga ko hari imirwano kandi umujyi wa Uvira wabaye tombe, babikura he? Bimeze bite? Ibyo nyine nibyo babyutse bikora, ariko nta ayo makuru ntabwo ariyo. Umujyi wa Uvira uratekanye, urimo nyine abawusanzwe. Yego, hari andi makuru avuga ko ahitwa Kaziba ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu Tombe cyangwa se byafashwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na wazalendo. Amakuru ameze ate? Imirwano yabatangiye ryari? Bihagaze bite? Ese bafashe sangahe bigendanye n'amakuru turimo kubona ku mbuga nkoranyambaga arimo gucicikana? Oya, Kaziba nta mirwano yahabaye ndetse na Kavumu nta mirwano yahabaye. Urumva se hafashwe batagwanye? Ariko wabajije neza ayo makuru?
niyo ndi nta makuru yancaho ndi muri Kivu y'Amajepfo aho hose uvuga nta migwano nimwe yigeze yaba ari kaziba ari kavumu haratekanye kuva mu gitondo kugeza amasaha n'amahoro. Yego hanyuma reka tuve aho ngaho tubanze twerekeze mu Minembwe cyangwa se mu karere ka Minembwe, ariko abakunzi b'isimbi ryacu nababwiye ko buri kiganiro nzajya nshyira umucyo kuri Uvira kugira ngo abantu mubashe gusobanukirwa isimbi ryacu icyarizanye. Hari abavuga ngo va ku giti dore umuntu, ariko kandi hari n'abavuga bati ku musaraba wa Yesu niho dukirizwa, ku isimbi ryacu niho tubonera amakuru. Va ku bihuha dore amakuru y'ukuri, amakuru y'umuvinyo. Hanyuma rero nyakubahwa reka twinjira mu makuru y'umuvinyo, by'umwihariko tubanza twerekeze ku yandi makuru avuga ko Wazalendo zigaruriye agace bita Rwitsankuku. Oya, Rwitsankuku kuva ifashwe nta yindi migwano irongera kuyigeramo. No kuvuga kuva umunsi bayifashe kugeza uyu munsi wa none nta yindi migwano iraba mu Rwitsankuku. Wababwiye ko Rwitsankuku yafashwe, ntabwo ayo makuru ari ukuri, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yego bari mudukurikiye, niyo mpamvu uyu mugabo namuzanye kugira ngo ashyireho umucyo ku makuru by'umwihariko yo muri Sud Kivu, amakuru mwagiye mubona, amakuru mwagiye mwumva, ariko kandi nababwiye ko isimbi ryacu twebwe nta bintu by'ibihuha ahangaha, kandi twebwe turabarokore, nta mpamvu yo kujya kwihana mu rusengero tuvuga ngo twabeshye abadukurikira amakuru. Hanyuma kandi nanone ndagira ngo abantu munkurikiye, weho udukurikiye bwa mbere urebe izina umenye ko ari isimbi ryacu, ujya kuri YouTube usacinge isimbi ryacu, hanyuma kugira ngo wumve amakuru yo ku butaka bwa Kongo. Hanyuma rero niko kuri turi ku butaka bwahoze ari Zaire, buyobowe n'uwo bita Laurent Désiré Kabila ndetse na Desire Mobutu, hanyuma cyangwa se Mobutu Sese Seko Kukwendo wa Zabanga, Marshal Mobutu. Icyo gihugu rero uyu munsi kirimo kuyoborwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndagira ngo tugaruke ku yandi makuru by'umwihariko y'ahangaha ahitwa za Rukombe ndetse na Nyabibuye. Ahangaha haramukiye amasasu menshi. Eske utu duce ko nzi yuko tudatuyemo abanyamurenge cyangwa se tudatuyemo twirwaneho, byagenze bite ahangaha, bimeze bite? Ese ubundi tuno duce ni hehe na Minembwe? Yego, agace ka Nyabibuye ndetse hariya waruvuze, ni ukuvuga ngo iho na Minembwe ni ahantu ushobora kugenda kugira ngo ugere kwanza mu marembo ya Minembwe ushobora kuhagenda amasaha 3. Ariko kandi kugira neza ngo ugere mu Minembwe hagati ushobora kuva kuri Nyabibuye no Minembwe hagati ushobora kuhagenda amasaha 5 cyangwa 6. Niko bimeze. Rukombe nayo na Nyabibuye ni hamwe. Iyo bavuga Rukombe bakavuga Nyabibuye ni hamwe, ntatandukaniro rihari, na karere kamwe. Yego hanyuma tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, reka tugaruke kwandi makuru avuga ko Gumino yaba irimo kugenda irembera. Icyambere barimo kuvuga ko Lieutenant General Pacifique Masunzu yari umwe mu bayoboke ba Gumino ndetse akaba n'umusirikare wa FRDC, ndetse bikavugwa ko uwo bita Colonel Fureko uyu nguyu uherutse gukubitwa inkoni z'akabwana. Biravugwa ko uyu mugabo yaba arembye cyane, kandi baba bamushyizemo amaserumu ndetse baba banamushyize ku mwuka bigendanye n'inkoni yakubiswe. Ubundi uyu mugabo yakubiswe nande? Yafashwe n'abasirikare ba leta bita FARDC, kuko yigeze ko umusirikare wa FARDC aragicika aja mu ishamba arema umutwe wa Gumino. Noneho nicyo ari kuzira kuko yabaye dezata, atagikorera igisirikare cyabo, kandi yari umusirikare wa leta. Yego biravugwa ko hari n'undi musirikare ukomeye cyane hano muri Gumino uwo bita General Nyamusaraba.
yaba yafungiwe mu gihugu cy'u Burundi ariko akaba afungishijwe ijisho, bikavugwa ko ibingibi bifite aho bihuriye na Lieutenant General Pacifique Masunzu. Ibi bintu bihagaze bite, bimeze bite? Ese ubundi uyu Nyamusaraba yaba avuka mu kahe gace? Nyamusaraba na Masunzu bose n'abana b'Imurenge, n'abana b'Imurenge, n'abanyamurenge. Amasano bafitanye ntabwo nayamenya kuri ubu, birasaba kuyashakisha, ariko tibiyobora amasano kuko abanyamurenge bose baravukana. Niko bimeze kabisa. Yego, ubwo tuvuga ko abanyamurenge bafite imitwe ibiri, hari umutwe bita twirwanaho n'umutwe wa Gumino. Yego. Hanyuma uyu mutwe wa Gumino wo ukora gute? Ko tumaze iminsi twumva ko umutwe wa twirwanaho wo ukorana na M23 akaba ari imitwe irwanya leta. Yego, twirwaneho ni umutwe urwanira abaturage, ariko kandi mfite umwanya muto ushoboka. Naringize ngo turangirize kuri ico Gumino. Ni umutwe wihuje n'abazalendo, wihuza na leta ya Kongo ndetse n'abandi bose bakomeje gusenya bira bice by'abanyamurenge. No kuvuga ko Gumino ifatikanyije na leta mu gusenya ruguru, ifatikanyije n'abazalendo mu gusenya. Urakoze ndumva urimo kuvuga wihuta, ubanza hari ikibazo gishobora kuba kivutse. Reka ngushimire kandi komeze kugira umunsi mwiza, ukomeze udukurikiranire akaruku. Kandi bana mwese mwari mudukurikiye cyangwa se abantu mwari mudukurikiye turi kumwe n'imboni yacu, murabyumva ko ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Hanyuma rero ngira ngo nababwiye byinshi bikomeye cyane by'umwihariko byo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse reka mabwira ko ahitwa Nzibira hakomeje kugenda haba ibintu bidasanzwe. Wazalendo zirimo kudoginga zerekeza hano muri Nzibira. Muraza kumva urugamba rukomeye cyane rushobora kuza kubera hano muri Nzibira, ariko kandi kugeza ubu nta kintu cyari cyatangira. Turaza kugenda tubigarukaho wenda mu makuru yacu ari buze nagira ikiza kuza kuboneka. Murabyumva ko yaba imboni zacu ziryamiriye amajanja muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo ziryama cyangwa se ngo zisinzire, zihora zikanuye amaso. Hanyuma rero reka twinjire no ku yandi makuru. FDP bahangana ku buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ariko kandi nk'uko mubizi bano mudukurikiye muri amasaha, hano muri Kivu y'Amajyaruguru hamaze igihe cyangwa se hano muri aka gace bita Gicanga kagenzurwa n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe, ariko wazalendo zirimo gushaka gusabota kugira ngo zirebe uburyo ki zabohoza uyu mujyi wa Gicanga, ariko bikomeje kuba ibintu bigoranye cyane. Nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga, imirwano yatangiye ku cyumweru nijoro kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere ku munsi w'ejo, nyuma y'ibikorwa bya gisirikare by'abarwanyi ba M23 ARC, imbunda zikomeye cyane, ibisasu biremereye byumvikanye muri ibi bice mu birometero 15 uvuye mu mujyi rwagati wa Gicanga muri teritwari ya Rucuro. Abarwanyi ba wazalendo bakomeje gushaka kwinjira muri ibi bice hano by'umwihariko muri teritwari ya Rucuro mu mujyi wa Gicanga. Abarwanyi ba M23 by'umwihariko bakomeje gusakirana ku buryo bukomeye na wazalendo muri Bashari ya Bwito, mu turere twa Bashari na Bwito. Bamwe mu baturage bagiye batandukanye bakoraga ibikorwa byabo by'ubuhinzi muri ibi bice bafite ubwoba bukomeye cyane bwo gusubira mu mirima yabo bigendanye n'urusaku rw'ibiturika rukomeje kumvikana muri ibi bice. Umwe mu bahinzi yagize ati, twagombaga gutaha, ntibyashobokaga kujya mu mirima kubera imirwano ikomeje kumvikana muri ibi bice ndetse n'amasasu menshi. Nta musirikare wagaragaraga muri ibi bice, nta musirikare ugaragara mu muhanda. Ibikorwa by'ubuhinzi byacu byarahagaze. Harimo kumvikana ibiturika bikomeye cyane by'umwihariko mu gace bita Kiyemba, agace gaturanye by'umwihariko agace gakomeje kugenda kaberamo imirwano ubu bwoko, kandi hakomeje kugenda haberamo urugomo rukomeye cyane. N'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda asohoka. Hanyuma rero reka mbashimire mwese bavandimwe nshuti zakadasohoka, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Icyo nababwiye mumenye ko nta gihe
inako kandi uwo bita Thomas Rubanga uyu nguyu akomeje kuzengereza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu mugabo arimo kuvuga ko atazigera ashyira intwaro hasi, ari uguhangana ku buryo bukomeye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Hanyuma rero Kinshasa, abayobozi abasirikare bakuru bakomeje kugenda bafungwa nk'uko amakuru agenda abivuga. Uwo bita General Rubanga uyu nguyu yatawe muri yombi ashinjwa cyangwa se barimo kumushinja miliyoni 5 z'amadolari. Uyu mugabo rero aya mafaranga bikavugwa ko arimo kuyashinjwa kubera ko yari yagiranye cyangwa se ari amafaranga y'amasezerano n'umushoramari w'umushinwa mu kugura ibirombe by'amabuye y'agaciro. Uyu mugabo rero amakuru ingenzi aravuga ko uyu mugabo ese ayakubita ku ikofi ubundi akayatwara.